Ćao ljudi, ja sam Strahinja. Kao što vidite, ovo je moj prvi klip. I na ovom kanalu ću pokušati da vas naučim sve više o Notepadu. A na kraju ćemo raditi u Macromedia Dreamweaver. Za početak treba da otvorite Notepad. I da bi značili da ovo nije običan tekst, nego već da je sajt, treba da ukucate ovaj kod. Znači, otvaramo, crta, html, zatvaramo. I to obeležava početak, a ovo je kraj. Sve isto, samo što na početku ima kosa crta. I ovime ste označili da ovo nije običan tekst, već da je ovo sajt. I onda idete Save As. Sačuvajte za početak na desktopu. File name neka bude, stavite kako god hoćete. Kada bude staviti sajt. I ovo što ću staviti napišem je obavezno. .html. .html isto označava da ovo nije običan tekst, već nego da je sajt i da može da se otvori na Google Chrome. Zavajte, evo ga. I za početak ja mislim da je najbolje da otvorite jedan folder i nazovite ga kako hoćete. I njega ubacite vaš sajt i da u tom folderu napravite još jedan folder koji će vam kasnije trebati za slike. Kao što vidite. I sad ću vam pokažem kako će da izgleda. Sad će biti prazno, ovako izgleda vaš sajt. Nema ništa, pa je beo papir. I za početak ću da vam pokažem kako da ukucate jedan običan tekst. I da bi to radili treba da ukucate sljedeći kod. Otvaramo, P, zatvaramo, isto to sa kosnom crtom. I sve što kucate između tog koda. I kao sve što kucate morate da kucate između HTML i zatvorenog HTML. Onda napišete bilo šta. Stavite bilo šta. Stavite da je običan kod. I posle toga file save ili drugačije ctrl plus s. Možete da uđete i svaki put morate da reloadujete stranicu. Kao što vidite. Ako ste dobro radili, trebalo bi da vam piše ono što ste stavili. Onda, ako želite, na primjer, da promenite ime vašeg sajta, treba da ukucate title, da otvorite, title, otvorite i title sa kosnom crtom, to je se zatvarate, između toga napišete ime vašeg sajta. CTRL-S ili file save. I kao što vidite, sve je napisano. Onda, ako hoćete da stavite naslov, to je veći tekst, treba da ukucate H1 i isto da zatvorite. I između toga ovo će biti naslov, to je najveća slova. CTRL-S. I kao što vidite, stvorio se tekst, naslov. Ako hoćete da taj naslov bude iznad vašeg teksta, treba samo da taj kod stavite iznad. Samo taj kod stavite iznad, CTRL-S, reload i zamenili su mesta. I sve postoji od H1 pa do H6 i što je veći broj, to su manja slova. H2 su manja od H1, CTRL-S, kao što vidite. I sve postoji do H6. Postoji sve do H6, ovo su najmanja.
save ili ctrl-s, reload i to su najmanja slova. Onda, ako hoćete, na primjer, da stavite da sav tekst bude na sredini, a ne skroz ulevo, treba da ukucate centar i da zatvorite. I sve što bude između tog koda, sav tekst koji bude između tog koda, on će biti na sredini. File save, reload, kao što vidite, sav tekst je na sredini. Ako ste hteli, na primjer, neki tekst da stavite na sredinu, a niste stavili unutar ovog koda, on neće biti na centru, već će biti ulevo. Znači morate da stavite unutar koda. Ctrl-s, reload. To je to otprilike za ovaj klip. Hvala što ste pogledali, lajkujte, šerujte. U sljedećem klipu ću vam pokazati kako promijeniti boju jednog teksta, kako promijeniti boju celokupnog teksta i pozadinsku boju. Hvala što ste gledali. Ćao!